Ini di bawah Bang Armet di Kong. Ya? Bang begitu sudah. Good morning pelok bawa tim tak step tak bening ke ilang dum selam. Ngaruh ngaladan halenti ngamut bandai dan kam sapo bah rembong tambang yan ini napo Maulana tawar. Tim mentapan ngalai tansat ngalai di syan usaha kena kedukan. Yang ada? Asal dulu kali. Sudah. Nah, ada gitu sudah. Ini di ni atas sana bat kena kesedut ibang bah. Man lah kapol ni deti lampa jong kena kesurok nang bangap jeng ya bat pet ya kecil tena jong kena kesurok nama ba lakir sodong dak kena kiting bar aliang. Mentang ila poi atak ni poi rembong tepeng ila mi hang ni kesurok highway mata kasni kecereng khadu bakade kasni yo ni poi rembong takadau kia bun mahakini kibriu ki kali pegi badis ing tengiru ngan saya dekas ni sayong ni tiet lihat kat bayo es krim apa? Ada kok. Pejabat jet. Kalinya. Here. Kal sana. Ada yang mau lokal kan? Ni reh, ni yang nang di pinggir. Kalau tiang ni reh. Bukan. Apa kan? Tiang. Oh. Dan tak kena weather long ni. Ini bukan pada shit tante. Kam shit. Yang ni kidan kibade ini kicu kendau du. Ini kicu kendau ni penam kam bah gitu kibaset cimbam khasi. Bat mentapan ngapoi hakane kacaka baini kong ide ni umau de umau uba cubam hakini kilong kemi kiba armet de kadai kasin banang kong ru yang bangan yoi badan badi kum ni umau de ngampat culap de tang ni hayo boy rembang mata kasni ngawan yo de ngalap ni umau ubalong pet kum umau ria de ubalong pada tantam. Kah, long bam subam baik tu subam baik mau sudah. Ini di bawah Bang Armet di Kong. Ya? Bang begitu sudah. Sesuai sarpo. 100%.